Ja nakon dolaska u Veliku Kladušu 16.9.2016. godine u prostorije Laburističke stranke prihvatio kandidaturu za načelnika općine Velika Kladuša i prihvatio se dužnosti ekonomskog stratega Laburističke stranke. Svi su u Laburističkoj stranci od reda bili izuzetno zadovoljni. Naravno, i ja sam bio zadovoljan zbog toga što vidim da me svi žele na obe ove funkcije, i na funkciji načelnika općine i na funkciji generalnog, odnosno stratega ekonomskog stratega Laburističke stranke Bosne i Hercegovine. Nakon izbora sam shvatio da sam se prihvatio vrlo teškog zadatka, jer sam u toku kampanje vidio da građani od mene očekuju jako puno na planu ekonomskog razvoja. Znao sam da je situacija dosta delikatna na području općine, ali ni približno tako kao što sam došao do saznanja nakon uvida u određena i dokumenta, a i obilazeći područje općine Velike Kladuše. I zato sam odmah nakon preuzimanja dužnosti odlučio da razgovaram sa predsjednicima i savjetima mjesnih zajednica, jer sam u poljoprivredi vidio glavni resurs i potencijal, razvojni potencijal općine Velika Kladuša, a iza toga sam obavio razgovor sa poduzetnicima općine Velika Kladuša. Razgovarajući sa predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica, vidio sam da vrlo brzo moramo dublje ući u selo. I taj ulazak u selo ja sam vidio na dva načina. Prvi je putem 4 poljoprivredne apoteke i drugi putem pilot projekta u otvaranju 4 prodavnice. Ne radi toga da bi se bavili mi trgovinom, nego da bi mi u selu svakom u kojem ozbiljno mislimo raditi morali imati prodavnicu. A to nije bio slučaj do tada. I zato smo se odlučili za poljoprivredne apoteke u Maloj Kladuši, na Hukića brdu u Velikoj Kladuši, u Rajnovcu i u Čaglici. A za prodavnice isto tako u Maloj Kladuši, Kudićima, Slapunci i Rajnovcu. I mislim da je ta odluka bila ispravna, a kroz dalje moje obraćanje vama, znači članovima i pristašama Laburističke stranke, ali i svim građanima koji žele da me čuju i koji mi još uvijek vjeruju da ja imam snage i pameti da učinim jedan krupan zaokret u ekonomskom razvoju općine Velika Kladuša. Razgovarajući sa poduzetnicima, iznenadio sam se sa konstatacijama koje ću kratko reći. Njihove konstatacije su bile da oni ne mogu ulaziti u razvoj jer su materijalno, iscrpljeni, prezaduženi, psihički i fizički opteretili i sebe i svoju porodicu i tako jedino je jedan poduzetnik prihvatio da bi mogao ući zajedno sa mnom kao načelnikom općine u razvoj te općine, ali sa 50.000 maraka i to tek u avgustu mjesecu 2017. A ja sam, napominjem, dužnost preuzeo načelnika 9.11.2016. godine. Da radi određenih poređenja to iznosim, ali ne bi ulazio u dublje komentare. Meni je tada ostalo, što sam rekao, a niko nije reagirao, da se ja orijentiram na javni sektor. A nisam nikad smatrao da su stvoreni uvjeti za javni sektor, nego sam uvijek smatrao da se mogu orijentirati, trebamo orijentirati na javno komunalno preduzeće i na VIK. Međutim, kod VIK-a se kasnije došlo do novih saznanja, o čemu ću također u sljedećim mojim obraćanjima govoriti, a ostalo je jedino realno moj angažman kroz javno komunalno preduzeće. Zato su naknadne kritike da orijentacija samo na komunalno, da znači poniženje ostalih privrednih subjekata,
da će to totalno upropastiti Veliku Kladušu i tako dalje. Sve te ocjene su do kraja neutemeljene. Ti koji to iznose, to su trebali reći ranije, dakle u toku mojih razgovora, kada sam ja donosio odluku da li ću ići sam sa javno-komunalnim preduzećem u početku, a kasnije i sa drugim, ili ću ići sa njima zajedno. Pošto su oni otkazali svaku mogućnost zajedničkog rada, a taj jedan poduzetnik koji je prihvatio da sa 50.000 maraka uđe u zajednički posao sa mnom i to u 8. mjesecu, ja namjerno ne govorim i to mi je drago da je i taj iznos je interesantan, važnije nego da je sve odbijeno, ali to nije dovoljno i mislim i to od mene se očekuju ozbiljniji rezultati i to ne može biti dakle osnova za neki ozbiljniji razgovor, a pogotovo za neki ozbiljnije aktivnosti i razvoj, ekonomski razvoj dakle općine Velika Kladuša. Kada sam već krenuo u razvoj, onda sam odlučio da idem sa fabrikom četaka. Mnogi su se čudili zašto. Pa zbog toga što toj registraciji, a u to vrijeme su ljudi se snebivali, kako je moguće da se ide uz razvoj sa javno-komunalnim preduzećem, to nema nikakve veze sa, naravno, oni polaze od tim mojim prethodnim aktivnostima u privredi, a pogotovo sa nekim budućim koje iz te firme treba izvesti. A ja sam polazio od toga da je to registraciji javno-komunalnog preduzeća najbliža fabrika. Nije to moja odluka da je to najkvalitetniji pristup, ali je najbliži i smatrao sam da će otpor dakle, izgradnji te fabrike biti manji. Kad sam se orijentirao da idemo na Ateks, dakle konfekciju, odnosno Alatušu kao ćerku javno-komunalnog preduzeća, onda sam, kad je reč o Ateksu, rekao da idemo na proizvodnju radio odijela. A mi nismo, ja ću o toj fabrici, o tome također govoriti, ne sa ovog aspekta sa kojeg su govorili već Đogić kao direktor javno-komunalnog preduzeća i od Alatuš kao svojoj ćerki i Elmo Murtić kao direktor te fabrike, nego sa stanovišta mojih opredeljenja, odluka, očekivanja i tako dalje. Prema tome, dakle, to sam iznio. Sad, kad smo krenuli u to da idemo na registraciju, tad je pobuna bila opća opozicije. A ta opozicija, nažalost, sve manje je bila opozicija, a postala je nešto drugo. A njena aktivnost opozicije je krunisana 31. marta ove godine. Za sada o tome neću govoriti, jer je u pitanju početak javno-komunalnog preduzeća i ulazak naš u jedan novi proizvodni program. Radeći na registraciji Alatuše, dakle, sve opozicione snage i snage koje se opiru tom razvoju putem javno-komunalnog preduzeća su predočile da je to katastrofa, da je to stvaranje socijalističkih firmi, novi. I na kraju, kad smo sve usuglasili sa sudom i sud shvatio da tu postoji temelj zakonski osnov i došli pred samu registraciju, onda je ispalo da je taj sudija Bajrić zet od Koste Mišića, mog tjelohranitelja. Kosta Mišić je bio šef policijske uprave u Bihaću, nije bio moj tjelohranitelj i tako dalje. Međutim, to se onda vidi. I to je uticalo, što je mene iznenadilo, i na njegov zastoj. Onda smo krenuli u dalja dokazivanja i na kraju, najvažnije je da kažem to, kad je sve došlo se do toga da je to sve zakonito, ali da se na kraju treba obaviti intervju sa Đogićom Amirom kao direktor javno-komunalnog preduzeća i sa Elmom Murtićem kao direktorom, dakle, Alatuše. Tada je mene iznenadio da je u razgovoru sudija, možda to ne bi trebao reći, ali radi poređenja, on je shvatio da sve postoji zakonske osnove, ali misli da nema nešto iza, jer su otpori iz Velike Kladuše tako veliki da je on upitao Amira, dobro, hoće li ostati javno-komunalno preduzeće?
Dakle, ta je kampanja bila takva, bila toliko protiv toga. Dakle, mi smo sve te otpore prevazišli i normalno krenuli u razvoj putem javnog komunalnog preduzeća, prije svega razvijajući javno komunalno preduzeće, jer ono je, kada sam ja došao za načelnika općine Velika Kladuša i pokrenuo taj razvoj putem javnog komunalnog preduzeća, to je preduzeće imalo 58 radnika i 2,5 miliona maraka ukupan prihod, a ono je učetverostručilo i broj zaposlenih i svoj ukupan prihod daljnjim razvojem. Međutim, mi smo u javno komunalnom preduzeću dobili razvojni centar. Dakle, jedan razvojni centar. To sam ja prvi put javno izjavio na Skupštini Laburističke stranke u 28.12. prošle godine. Dakle, a Latuša je drugi razvojni centar. Istakao sam da je udruženje nezaposlenih dioničara, koje je također izloženo na nevjerojatnoj kritici, ja sam izložen jer izdvajam sredstva toj udruzi nezaposlenih dioničara i sva se nastojanja vode u tom smjeru da se uporedi ta udruga i da se uporedi sa udruženjem poduzetnika, što je neshvatljivo. Udruženje poduzetnika, poduzetnici imaju svoje fabrike koje rade, a udruženje nezaposlenih dioničara ima samo onaj kvantum sredstava koji se predvidi budžetom i prebaci na račun udruženja nezaposlenih dioničara. I četvrti razvojni centar je znači Opća Kladuška zadruga. Na skupštini toj, 28.12. prošle godine, rekao sam da sam nastojao i da nisam uspio u tome da i VIK pretvorim u ovaj razvojni centar i ta je tema otvorena. Sve su pripreme bile izvršene za rasprave da se otvore i da se stavi do znanja građanima da je to snažan potencijal od koga zavisi sudbina i razvojna perspektiva općine Velika Kladuša, ali sam ja imao zastoj zbog toga što sam sve podredio i zadnji gram snage pripremama za 23. februar, a svečana sjednica je održana 22. februara, da ne govorim sada iz kojih razloga, da se pripreme izvrše jer je tada promoviran taj veliki projekat međugranične suradnje između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. To je najveće dostignuće kojem je prisustvovalo 50 općina sa načelnicima ili drugim predstavnicima tih općina. Inače, na taj dan kada smo promovisali taj projekat, imali smo suglasnost 71 općine. I tamo je najvažnija konstatacija koja je tamo pala, da su oni rekli, i to upravo naši gosti, velika je ovo stvar, jer vidite vi šta je jedna ideja, i to pametna, razređena i taka bila u stanju da uradi, koliko općina i ukoliko država je okupila oko jednog izuzetnog projekta međugranične suradnje. A on obuhvata sve općine, najveći dio općina, da tako kažem, od Dervente u Bosni i Hercegovine do Ulicinja ili Kotora. Postoje dvije varijante, da je krajnja točka po jednim kriterijima Ulcinj u Crnoj Gori, a po drugima da je Kotor. Neovisno o tome, ja kažem od Dervente u Bosni i Hercegovini do Ulcinja i Kotora u Crnoj Gori. Znači, evo, to je taj naš pristup. Međutim, nije bilo dovoljno to sve što je urađeno, sve oko čega su sve mediji obavješteni. Najvažnije u tom projektu bilo to da ja mnogo putujem, pa je onda iz upravo ovih redova opozicioni, a ja ću reći posle kakvi, bilo kako ja to koliko putujem, dobro bi bilo da sam ministar inostranih poslova, razumiješ, i tako dalje. Kako se može razvijeti jedan projekat, pokretati u 3 države, u tolikom broju općina, a da se sjedi, u Velikoj Kladuši. I umjesto ti koji se pitaju, jer ja sam najviše bio u Crnoj Gori u najvrućim danima, da se pitaju kako da čovjek u 81. godini ide i radi tim tempom
na tako visokim temperaturama, hoće li ga zahvati infarkt, ako bi dobro mislili Velikoj Kladuši, onda bi tako razmišljali. Ali pošto ja znam kako razmišljaju, a ovog puta neću to komentirati, to me uopće nije, dakle, to me nije iznenadilo. Znači, vrlo je bitno da mi smo vrlo stabilni, čvrsto stojimo na nogama, a onda dočekujemo, dakle, taj 22. februar, za koji se upravo tad dolaze ove opozicione snage i bore da sa ovim projektom zajedno da ide na svečanu sjednicu, dakle, na svečanu sjednicu, da ide i proglašenje počasnim građaninom vlasnika firme Akrobat, dakle, jer zapošljava više ljudi, dakle, zapošljava u skladištu Agrokomerca od 11.500 kvadrata, a u prvom ugovoru kasnije je promijenjeno jer su primijetili u razgovoru da ja vrlo dobro znam kako neću znati kad sam ja to zalio sa svojim znojem i krvlju, svaki taj metar kvadratni, a i ne svojim nego svi zaposlenika Agrokomerca, tad je to promovisano kao prostor koji ima 3.500 kvadrata. Zakupnina je 1 marka po jednom kvadratu, kad se uzme da je 1/3, 2/3 da je smanjeno, to dolazi nepuni 0,40, odnosno 40 pfennika po jednom kvadratnom metru. I sad taj događaj se izravnava sa jednom sjednicom na kojoj se promoviše jedan projekat kakvog nije bilo unazad 100 godina u ove 3 države i onda priprema se izvrši za tu sjednicu, ide u 2 pravca. Prvo da se građani obavještaju da ne dolaze, a plan je bio da mi tim ljudima koji idu s nama u taj projekat da vide u sve što nudimo o tom projektu, u kojoj mjeri ti naši građani očekuju taj projekat, jer on je kišobran za 22. programa. To je najbitnije ovdje konstatirati, o čemu, dakle, mi ne govorimo. Mi za sada, ja sam samo na toj svečanoj sjednici rekao, u ime Velike Kladuše naše sve aktivnosti na ovom projektu vrše zadruga. O zadruzi ću vas ja upoznati kad osobno dođem u svaku općinu, a mi smo dali memorandum o suradnji na realizaciji projekta međugranične suradnje sa obrazloženjem i papirom, malim dijelom teksta, najavili šta sve činimo na edukaciji ljudi da bi ti projekti, dakle, uspjeli. Znači, dali smo to, a trebalo je da ljudi svojim prisustvom potvrde u kojoj mjeri imaju za to interes i mi točno znamo da su išli to naši odabrani kadrovi i to će isto tako biti konkretno sve kazano i dokazano i tako dalje, da ne dolazi da bi se minimizirao taj skup. A proglašenje počasnim građanom vlasnika firme Akrobat je bilo zbog toga da on dođe sa 100 ljudi i da oni krikom s kojim su oni došli, a ne 100, došlo je jedno 40. Krik je bio, kad su vidjeli taj skup, te ljude, to je stvarno, nije se desilo ni u jednoj općini nazad 100 godina. Tako nešto, oni su, dakle, zanijemili tako da niko od gostiju nije ni primijetio tu katastrofu koja se je pripremila. Tu ima i neki drugi događaja koji su stavljeni do znanja, ali se vrlo dobro sve to amortiziralo, sjednica je završena i tako dalje. I onda se nastavlja, dakle, kad se tu vidjelo da ne ide, onda se odabrao 31. mart kao jedan trenutak u kom je trebalo uraditi ovo o čemu se govori, manje piše, a više govori, a o čemu ima vremena ja ću govoriti, naravno i pisati i protiv tih aktivnosti se boriti, jer to je sračunato na to da se dokaže, jer šta se god u Velikoj Kladuši počne, kaže, od toga nema ništa. I to nema ništa mora se zamijeniti sa jednim optimizmom, a ovo je bio zadnji udarac koji je trebao i definitivno ustoličiti taj postulat, od toga nema ništa. Međutim, na tim temeljima, na toj platformi, to će biti definitivno srušeno i mi završavamo sa skepsom razvojom, a ulazimo u jedan optimizam, optimistički razvoj koji će sigurno donijeti rezultate i koji će dati novo svjetlo i vratiti stari sjaj Velikoj Kladuši.